إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول من مهر واحدكم مدني كتاب التوحيد ديوانا باب أي باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب توحيد أم فريه مقولتها تحقيق في ميها يبقى الله سبحانه وتعالى إخلاص تري شركة بدعاء أمها فافتك كباب جميع دخل الجنة بغير حساب أمها كو حسابك أنولا سورغ ونوت عذابك أنولا أمها كو سورغ ونوت مبابو قالوا ما مفهوم واحد كافاني ما النبي صلى الله عليه وسلم فرابلون وارد فوا حديث أبيعتهم أي حدي هاس ميهم لأمتهم سورغ ونانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي حسابك أنولا أمهم صفتك أبيعتهم මේ හදිස් का बयान කරවා ෆානි මෙහොන්නකේ එහෙම මෙහුන්ගේ ගාත රුකියා කරන් නුදාබයක ولا يكتوون ولا يتطيرون ادي මෙහොන්නකේ ෆර්වා ගොතුගා තන්තනුගා අලිෆාන් ජසාවන් කුරින් දන්නා ෆානි ෆර්වා ගොතු කුරාකමයි ලේමනාන විශ්නුත ෆාරුගණ්ඩ ෆසේ නොයස් එච්චි දොන්කොෆා ජෙස්සුනත අලිෆාන් ජෙස්සුම් යසා එන්දුම් ولا يكتوون فتك ميمه نقرانه ولا يتطيرون ادي ميهنك دوني كوري زمانو جاهلي زمانو دوني اچي උදුස්සාගෙන් ඒක මකි ගොතක උදුස්සාලිම එයි සුම්පාකමක්කම කුරීග මෙහුන් දෙකේ ඔලේ එකහල සුම්පාකමෙන් එමිහුන් කබූල නුකුරානේ ولا يتطيرون එම්ෆම් බයන් කුරාෆනි وعلى ربهم يتوكلون එබෙමින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එබැමෙන් වේ රබ්බ එබැමෙන් වකීල් කුරේ මේක තලගොම ෆාහක ෆානේ රුකියා කුරුම් මිතාග බයන් කොෆ් මෙවනි එමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුරා වකීලු ගේ වරුගද කමුන් ඒ රුකියා කුරුම් ඒ හුද්දකම එක්කම ගාවිනම සෙහෙම් මිහුන් ගාත කියවන් ෆර්වා කුරුම් කියවැදෙන් එදී එමිහුන් නුදාන එමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරත කෙත්තරිවේ එකලාංග හදරතුන් ශිෆාං ඒ දන්නවා එකලාංගෙන් එබැමෙන් බරෝසා එෆවන් හැමේකට ෆර්වා කුරුම් ගොතුම් මේ අලිෆාන් ජෙස්සුමන් වත එන්දුමන් එෆද ෆර්වා කුරාක සෙමෙහ මෙහුන් ගාත ගොස් නූලෙන ඉදි අමිල්ල එක්කම ගා සිෆත කංක නුකුරානේ අගොම කුරින් දන්නවා ෆානේ මි බාවතේ කන්ත දකුරුන් එයි රුකියා කුරුන් එයි එක සාතුක හුද්දකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රුකියා කුරවා ෆන අස්සාබේ කරන අදි හදිස් කුරාෆානි මන් ඉස්තතා මින්කුම් අන් යන්ෆා අඛාහු ෆල්යන්ෆාහු තෙබෑමෙන් තෙරේ මීහක ඒනග අඛාය එහිතරිකම මම්ෆාය කොද්ද එකම ගාන මම්ෆාය කොද්දේශ එයි රුකියා කොගෙන් කම ගා විනමස් අද හදිස් කර විලාබාස බිරුක මාලම් තකුන් ශිරුකන් රුකියා කුරුමුගා මස්සලේ නූනේ ශිරුකේ ඒගා හිමෙනිෆා නුවා නම එම්බිම මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රුකියා කුරවා ෆෝනි එයිගේ ذات හුද්දක මෙහෙන්නමස් ඒ බේෆුලුන්ගේ ඊමාන්කම තක්වාවරිකම තෞහීදුක මෑම් මතිරිකමුගේ සෝබුන් මිස් මිහුන් ගාත ඒගොත එදි එබෑමෙහුන් නුදානේ den algon men fa ko fani ibn qayyim rahimahullah mitanga gennawa fa basul ei mi in hadis fula mitanga fusu narak ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain hadis to ekale fa ekama nurussawa fa misala alifan jessun ote endum nurussawa fa kama hadis kurawa fa ebba hadis toga ei shifa gitere gihimene echekam bayan kurawa fa umun ade ekale fa ekama hippulanum bayan kurawa fa umun e komme halete gawas te ko deni එබේ සාලගේ මනාකම නෝ කහෙන්නමස් බොඩ නුකුරුන් අවලාකම් බොඩ කමෙක් අදි ශිෆාගේ තරේ එකන් හිමෙනුවා ෆොමොන් එයි එක ජාතුක ජායිස් කමෙක්කන් එයි එබහුන් එබ දේහකොත් එවා කගොමෙන් මේදි හෆ්තාග වань දක්කෆ මිතාංග උෆෙදේ සුවාලේ බෙෆර් උෆේදානේ මේ ෆරුවා කුරුම් මොනිබ්බස් බයිය ජෙහි ජකම ගානම් ෆරුවා කුරුන් එක ජාතුක එයි මනාකමෙන් හෙයි ෆර්වා කුරුම හුකුම අමදුග ඉල්මරින් බයාන් කුරවා ෆේ ජුම්හූර් ඉල්මරින් රායකි ෆර්වා කුරුමකි හුද්දකමෙක්කම්
ek mane ke mihok misalaka bayye jehuni jehe komme bayyeka adi en doctor kari nudiyekam ga vena mesena faafore nuwan ena farwa kurun diyunge huddakam adi balige bawatun bayin halatto ko farwa kurun wajib sedan en was jumla ke hukma balaf kam ganam farwa kurun ei huddakam ei jumhur ilmuringe rayak ebbe salegga mi hadisun dalil nukure ibn qayyim vidal fawani mi hadisun faragga was dalil nukure ei farwa kurun ei ge zatu ga manakam ekkam adi sawbato ga hifun ei ge zatu ga manakam ekkam mi hadisun dehe nukod adiketa sababato ga hifuma algon mennem baro alwa man nabiy sallallahu alaihi wasallam wani ete bar hadis tega bayan ko regatun farwa kurme kayfan wani amur kurwa ad farwa kurun ei faraggas miha allah wakil kurma fushwara kame nunka misalaka sababato ga hifum misalaka mi bandu ha hunukan filwalu mattaka keim buin ha mehemme fini hunukan filwalu mattaka finiige beenun hifun migota sababato ga beenun hifun eg zaatu ga ei manaka me nunkan dehe godde vidala faani bal la tatimmu haqiqat tauhid illa bimashrat al asbab tauhid ga astu haqiqe tahqiq nuwane furihama nuwane sawbatoga hifumuga vishtume enage nekkam ga wanam em sawbatoga hifumunga allah subhanahu wa taala labwa fa sawbata ekankamuge ilajaka not farwayak em farwayak ekalanga labwa sawbe ga hifunga ei faharag gawas wakil kurma mana kura kam henna mesena aqida onan jene allah subhanahu wa taala ke huriya halatega senaya balitakun shifa debba farat man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hem basfulaga asave abu hurairah ge farat riwayat fa hadise e hadiyas mihunga sifataka behegotu e sahih bukhari muslim ge bayan kura hadise bayan kura afna annahum tadhi'u wujuhuhum ida'at al-qamar laylat al-badr e ba mihunga muunuta ali ujala wegen waanakama saada farana videerege handu ge alikam ujala wegen wa fadan hadiyas mihunga sifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kura adi imam ahmad imam bayhaqi arin riwayat fawe abu hurairah farapulu timan kalege fan denne wime fastazdaltu rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70000 timan denne wime timange veri ilahu hadratun ituru ko devman e adad haddiha bore ummatuga hisabaka azabaka anda aswaruga wannana mistonga adadu ituru ko devman timange veri ilahu hadratuga denneime fazadani timan kalefana ituru ko devviye ma'a kulli alfin komme hahakum 70000 haddihas egmane ki haddiha hahuga adi ituru komme hahakan ituru haddihas allah subhanahu wa taala rasulullah sallallahu alaihi wasallam edi wadagatu matin me ummata ituru ko devwafa meke fanunge sirata suluk awun balalafkum gaanama komme halate gas ummatuge kambodun ummata eke fanuge lobi horiha halate gas eke fanuge amilla nafsu fulawras boda ummatuge halatama deke fanu wani kambodu wadagen embe qiyamat dos mistakun nafsi gware eke fanunge gwaluma ke fanu ummati man ke fanu ummati ema ummata dimawdan komme bodukama ke fanu kambodu wadagen kit qur'an ga allah subhanahu wa taala ekamani bayan kura tauba suratu muslimunna mu'minunna bodwejje komme kame ekale fana bodukama ka wahaka surat tauba ga allah subhanahu wa taala bayan kura e mitawase ke fana edi wadagen ituru ko dewma egatun allah subhanahu wa taala wani me ummata ituru ko dewaf effoga den algon me wahada ke nukta eki me hadis mi babu ga bayan ko fa ayatakai adi hadisum dehawa libe bay faada taka behegotu muallif rahimahullah vidala fawani fihi masail manaki babu geniswa ayat taka hadis takun libe faada tagwa enfurta masale vidala fawani enfurta faada ko vidala fawani ma'rifatu maratib an-nas fi at-tauheed tauheed ga mistakunge darajata denegatum gwa darajatan aharmanenge wanaki tauheed ga emmen hamahama nonka mi babu ga asa hadisun adi ayatu harmane benge ei ebbeko hisaben azaban neti suwargu wanneru anebbeko hisaba fawga narakan azab li fase bade adi suwarge ge tafat darajata binay fawani mistakun tauheed ga tafatu ga mach e mi hadisun bas bay mi honna wake khas darajata libegen wake be deho godde dewana faada gotuga
bayan kura foni tauheed tahqiq kurumuge maane ki kobak ei mi babu agumnege ei shirukuge emmeha Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terve shirukuge emmeha kantettakun adi bidwa khurafatan adi faafa emmeha faafatakun rakkatirun ei tauheed tahqiq kurumuge maane timwana faada gotuga muallif genna afani sana'uhu subhanahu ala ibrahim bikaunihi lam yakun min al-mushrikeen ibrahim alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala ta'rifa sanage bas wahi kurwa fawaka ege saubaki lam yakun min al-mushrikeen eke defanu ei shirukura mihunge tereng mihikam ganuat shirukura mihunge tereng eke efani himeni wadagan fa nuwaka mattaka ibrahim alayhi salam ekalanga wani sanaya ta'rif ge bas wahi kurwa hatarwana faada gotuga bayan kura afani sana'uhu ala saadatil awliya bi salamatihim min ash-shirk wali verin mane ke Allah subhanahu wa ta'ala imam taqwa re salih alun emekin awliyan walin ma vegen wa wali verin shirku ge emmeha kantetekun rakkater vegen wak ei qur'an ga Allah ta'ala bayan kura afani walladheena hum bi rabbihim la yushrikun mu'minun suratu fansas nuwana ibabo genwa faayen eba mihunne eba min veri ilaha shirku nukura mihunne wali verinnaki Allah subhanahu wa ta'ala shirku ra bayno algon men terega wali veringe gotuga algon bay mihun balagane emihun awharo mafauga emihun gabur washagan tawaf ko gabur naduru bune emihun faratun hajatan edi hadairuga wali verinnaki astuege zaatuga efada kankam huddakama deke beno adi wali verinnaki ekfada kankama emme ruli anna emme duruhelegam wa mihu Allah subhanahu wa ta'ala emme ikhlas teri ekalagunum farataka barosa nukura farata wali verinnake emme fulun awharayma duniyage dentibe bayko age gashigen wa kame nun huddwegen wa kame nun ebe fulun kabur washagen tawaf ko gabura nadurubun efada kankan kurumak fahum khas bab to ge wahakta muallif rahimahullah wani bayan kurwa emvima Allah subhanahu wa ta'ala wali verinna ta'rif kurwa fone mihunnake shirkun ekkiba efa baykam gawati faswana faada goto bayan kura foni kaunu tark ar-ruqyati al-kay min tahqiq at-tauheed tauheed tahqiq kurum mane tauheed ge mati daraja furihamumga terega himene kamekken ei ruqya kurun dukur mane ki mistakun gata ruqya kurun nudiuma adel kay ge farwa hodan nudiun ei tahqiq tauheed tahqiq kurum terega himene kamek hawana faada ka bayan kura foni كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل متاغ بيان كرا فحديها سميهن اي ثواب لبموگه ماغن سوبكي اباميهن اي كنكم اكيباوموگه ماغن سوبكي هو التوكل اباميهن الله وكيل كرات اباميهن الله سبحانه وتعالى كرا وكيلوگه ورغد كمون كرا بروساگه اتباروگه ورغد كمون افدا كنتتكم سemme kodwegen makruhat kantattakum edevegen nuwa kantattakum sebe fulun duro wadagen hudda kantattakum gavi hindugames ebe fulunge hitpuluga Allah subhanahu wa ta'ala itubarai yaqeen kamuge sobun efada kankam sebe fulun ekkiba wadagen fawan ehme huriha kankam manawegatuge magan sobaki ebe fulun hitpulugawa Allah wakil kurumuge bar havwana faada gotuga bayan kurafani umqu ilmi as-sahaba li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal ashabe kalunge ilmuge matiwarika ilmuge maakka ebe fulunge wisdom fuluge tuunukan adi ilmuge ebe fulun fiina afawa mati daraj ein dehe ko dekama ki ebe fulun gaatu ekayfa hadis kurbi haddiyas mihun suwarugo wannane hisaben net hadis kurbe den ebe fulun e dekkevi wahak ei kombetto ebe fulun amille vistuma nazaru hingaleru ebe fulun dekkevi wahake kis molin heyamal to wahak ewani ashabe ko ewani ekayfanuga ashabe nash nuni ebe ko wani islam kam ko ufambe duwa ko shiruku nukura ba ekash nim mihen go ebe fulun dekki horiha wahake kiwes heyamal to wahak ebe fulunge figuha ke ebe fulunge ilma ke annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal e haddihas mihunnan elibene dharmaya sawab ei fahami amalu ge zariya menu libene kamen nonk envima ebe fulus mulin dakka hoti he amalto wa meenakam kura ba ek vedane enakam kura ba ek vedane e mativeri he amalto ga wa ke ebe fulun amille fula dekkevi bayago hisabe net sur gonnana bune e men dehe ko den ebe fulun qabul kura aqida ki viswadaga fonna goteki
ewargu mati daraje libeni matiwari hewmaltake koggenk ei faharak gas waki jilaka waki nasabaka unta waki qaumaka nisbe beeti nuunkan emi honna e daraje libigen daan emein dehe ko de be fulunge hewmaluga kurira aduma ilmuge maakkamai matiwarik abwana faada gotuga muallif bayan kurafani hirsuhum ala al khair hewmaltakan ebe fulung hippuluge lob ei algon men gaatuga mihako misalaka hewkameg darumege sawabaka bunima algon men eha bodaka ei kon amare koggen libe sawabetto kongotaka kanta kurima libe sawabetto sodaga koggento noni namaz koggendo mikala wahaka algon men nahanyege maneki algon men hituga nete eha bodaka rekamge shauk ekamaku mihaka dunyawi gotum misalaka libe faadaage wahaka bunima war faada wagoten ebote vefari war faada gote bote bunima dunyawi gotum musandiwan beenum meha ena ahane ena visna fikuru quran anaka konkon kantatege koggen e dibunaachi libengot e emihun ekamon e shaw ehme heokom ga ahulwarin kam ga wanama dharmaya sawabe suwarge matere niyumate libe wahaga bonaruga ha waguton ebe fulum vistam farane kihinek kinen hadagen toyoti liben ebe fulum sama ekay fane hen hadis korwa kotri kol wadannaima wagutum den tibi kinun nikunnawan den komme ves jehi jakam hoda ebe fulun amille fula ekam hodum ga shawgorikam horumun deh koddeni ebe fulun naki heokamu ga waran boda gadala mase kora heokama shawgorikam onna bike abodes heokame ferijjekamu ga wanama libijjekamu ga wanama kitemme kuda amalekkamu ga enemes ebe fulun ge kuda amalekkamu dekewade nugannawa dharmaya sawabe libekam ga wanama ekamen ebe fulun kurabwan අවශ්‍ය වඩා ගන්නවා කමිතන් දේහකුත් nuwana bayan kurafoni fadiyatu hadhihi al umma bil kammiyati wal kayfiyya mi ummatuge maakwa matiyarika ei degotaku bil kammiyya egmanike adado gotumes ummatuge mistakun ginaka ei emme iimanu ga ahluwarin emme gina umme mi islam umme mi algon men mi ummat wal kayfiyya adado gotunnai mi sifa gotum besmanek maammaturi sifata gotum kam gaayna mes me ummataki emme maammaturi umme emme heokom ga ahluwarin tibi umme adi emme adadu gina ummataki wes algon mege me rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge maammaturi umme hema emmes min deh ko dei musa alayhi salam ge umme ka efana fene wada gati me ka efana hivulu kuraveti man ka efana ge ummat effogo den evvure e faun den fene wada gati ka efana ge umme emme fahum e kayfana fene wada gati musa gfana ummata bure ma habat bodu ma baagina bayegotu e kayfana fene wada emme ummata ki jamaatu gotun kam ga inma sid ummatuga allah labwafa sifata gotun kam ga inma ummata ki emme he umme mistagutere neru dihwana faada gotu bayan kur afani fadilatu ashabi musa alayhi salam ge e kayfana tabawi mistakunge ma materikam gwa musa gfanu ga ashabunge ma materikam gwa ke ekefanu umme bes wara bodu jamaate gotu ekefanu feni wada gei me bayen nabi bekalun demihun timmihun nage wada ganno anabefun hus ebefun ekeni wada nawaruga musa fanu umme wara bodu ko ekefanu feni wada e befunu ge makwa materikam bes mitanum me hadisunge bedeha kot 11 wana bayan kurafane ardul umami alayhi salam ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ummetta hushalunukan mane ummete kefana dekkewun awon kuridu wahada kafane ummetta dekkewuni kon taakto mane ki ei israag miraj gare kefana dekkewun dekkumetto nuni madina gu hunani ko dekkewumet bay kantadan israag miraj gare kefana bur dekke vehname sama urta ko khabarta surga narka khabarta etantan ko manzarta duniya kefana hunnoni ko bes kefana bur dekke me boda mitanga enbarin bura wada ganone kefana bimmati gu hunnoni ko kefana dekkewumakai misalaka iruke namaz kurban hunnawa fe kefana farq faata ji wadagen kulliye ei narake kefana fen wadagen alifana kefana jidan kefana mistakuna imam namaz kur hunne enu se kefana narakage manzar kefana fen wadannawa adi hunnawa fe kuriye ji wadagen karwe kulliye ka karwe levvi ei suwarugege kefana suwarugege niumettakun kefana fen wadagati me niumettake kefana kari wadag ehma ekefan duniya gunnowaras bay fara ukhra be hayatu bay manzarta allah subhanahu wa taala ekefan dakka egoto mahshar go maadanuge bay manzarta ekefan evani dakka ekam ves mi hadisunga ba deyakot
بارونه بيان كرافني ان كل امه تحشر وحدها مع نبيها هم هم مي حديث ده كود ني بابوغ اسدي حديث ده كود كم امه بس اناني وكين اي امته ge nabiyeka ekkok maneke umme wakefa ei waki bayekka enge kota e ummata fono nabiyeki kaahuk enge e nabiyeke faatuga e bek mashar kore maneke bek engi feti beni mi kon ummatekama mi ummataka fonowoni kon rasulekkan kon nabiyekkan waki enge gotuga mashar kore ei mi hadis ka bayan kurafani komme nabiyeke baade bay nabiye ko lekani anabe be ko demi hunnako anabe ko jamaata kayak we baade ehme komme nabiyeke waki wakin ebe ek imam mi hunnako wada ganwana ka mitang bayan kuraf තේරවණ මසලෙක බයන් කරවණි තේරවණ ෆාදාගත බයන් කරවණි qillatu man istajaba lil anbiya nabi bekalundan ijabadin mihunge maduka eves min dehko dek ei bay nabi bekalun gaatu war mad mihun tibe nuh alayhis salam nostek vansa sara dawud devvee me qur'an ga allah ngafati wama amana ma'ahu illa qalil eka efana iman nuwe eka efana ek waram madu bekum noni mufassirun bay mufassir midalan ei ashekka mihun neima nuostek vansa sarum ashekka mihun neima ei waram madur ennum se kefan dawatu gama kuri wadagan adi bay be fulun wadagan war evs miheku nek ham ekenema ekene wadana man evs mihek ima noni e mitanu be dehe kodde nabi be kon ijabati mihunge maduka nisbatu ai be kon ijabati mihunge maduka saadona masalekum bayan kurafani anna man lam yajibhu ahadun yati wahdahu emihaka ijaba nudi evs mihako nabi bekalake ijaba nudim bekalekam gawanama evs bekalak iman nuwa bekalekam gawana e bekalak wada ganwana ekanik e bekalak wada ganwani ekanik man e bekalak washaga evs mihak nuhunna e bekalak ekani wada ganwani evs mihak iman nuwa kam gawana fanaron masalek bayan kurafani thamaratu hadha al-ilm وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة مي علمك ميوايك توحيدك علم أقول مكيوي حديثك آياتك ميوايك إنك علمك ميوايك بابو ومم ميها بدانو مانك ميهم جنوم إنه نكتة كست حقيقته عدم الاغترار بالكثرة أي بير رسول بيكر نقاط ورمض مي إنما نكتة كي إيمان بميستكم أي ebe fulun gaatuga tibbe emme khasame em babaw note boginawun ennun ege zaatuga miha bodawan je sobaki hama hemme wa adamu zuhd fil qilla tima gaatuga ti miha madun ege zaatuga evesena kam bodawan je kamenu adi mihe gaatuga tibi mihun ginawun note mihe gaatuga ti miha madun ei faharek gawase dawatuga rangolokama nurangolokama dailu kurakam ennun ek misalaka nuh alayhis salam ge zamanu ge kayfanunge ima mihun maduima e එක එෆානු දාවතු රංගල නුනේ කෙන්න බුණේ රංගල නෝ මිහු ගිනවි අදි මා නබි අස්සම හයාප්පුලුග මදීනාගති මිහුගේ තෙරේග මදු මිහු ෆියවා ගින මිහුන් නකි තක්වා ගහුළු වරින් එහෙම වීමක අනුබුණ වේනේ මදු ගොතේ රංගලවාන එහෙම මුනාෆිකුන්නේ රංගලවාන ඒ මදීනාග මදුවානි මුනාෆිකුන් ගිනවානි මුස්ලිම් එහෙම මදු ගිනමුම් මේගේ ජාතුග ඒගේ හග්ගු බාතිල කණ්ඩේඩෙන කෙමන එහෙනමස් කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා බයාන් කරාෆනේ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين كذلك فانو كتم ور مسيح كربس جنميهم كذلك فان إيمان النوان وإن كثيرا من الناس لفاسقون هن آيات ميستون ترين جنميهم نكي فاسقون كم كشور إيه متاع من نسبة كي إنسانو كي أمته إنسان نسبة بلافيام جنميهم الله كي إيمان النوان هذا جنميهم نكي فاسق إيه ما جنميهم أي حقكم بلاكم ونيا إجماعنا كي إيشتما كي رانغالو إيشتما حقو أي حقو جنيس هذي مادس mihun ge nisbata non haggu kan haggu non kan balagana wen haggu balafa ya mihun kirene mihege nisbata hagge no kirene haggu nisbata mihun kiranjeen hagga khilaf wajja me hisab mihun gines yoti gosef adi rangalo wajja mihun madas yoti rangalo me ei islam dinu gonna mizanak adaduge mizan nun ek solwana bayan kurafun ar-rukhsatu fi ar-ruqyati min al-ayni wal-huma isfina jehigen nay etche kashi jahagen ruqiya kurun ei hudda kamek ei furtman hadis ka bayan kore timanna dambaru gadege hela aluni me timanna hela aluni namaz kura kanone timanna ga etche karija em kariji me sahabe ruqiya kurabi dalil ek fenna hadis emima ruqiya kurun ei hudda kamek mi isfina ga sobon nuwata
ecche karjaage adinuma sobaka hor ruqya kurmaki hudda kamekam hadisun ba dehakut satara wana masale kam faida kom bayan kura foni umq ilmu as-salaf liqawlihi qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kadha wa kadha فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني أو فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني سلفون علمك تنوسكن علمك فونكم من حديث ده كده أي فرتمان تمن هيلا أولني اتشك كهرجها عن نكيا تينه كوري إيه فرواك بوني مداروني تمنّا رقيا كوري ماني تمنّا متوري كيوا دين سؤال كوراني كيف بيجي متوري دين جواب دني ekayfan farapun waradufa hadis ei me meturum hudda kura waradufa hadis ruqiya kurmen nowe ruqiya gem bodu faada wani me ecche karjaga nuwata loluge sfina jehgenne hadis murad me hadis genes dinima den huri befla me genes den ehen hadis e hadis ge moti hadiyas mehunge terega eba himene ruqiya kura mehunga ta nodame emima e hadis adoha wa den e vidalwani قد احسن من انتهى الى ما سمع رقيا كربي بيفلا دليل گenne ما هدي විදාලවනි තිබාති ගෙන්නේ දලීල කුමච්ච තිබාති කුරබ්වේ අමලු රංගල එක් මානේ කි අමලු කුරබ්වාප තිගෙන ඉස්තිදාර රංගල වලාකින් කසා වකසා එහෙනස් තිමන්න එබෝතේ එහෙන් හදීසෙක් අම එහෙන් ගොතකන් ඈස්සා එක් මානේ කි මේ හදීස තාරුද නුව එක් මානේ කි හුද්දකම ගෙන්නමස් රුකියා කුරම් මිහුන් කාර දියුන් එයි එම්මෙ මති දරජා එකශීගම් වාකම නෝනේ අවලාකම් බොඩි නුදියුමේ එහෙම දෙම් මේ හදීස් මේගෙන එහෙම දෙකොළොන් හදීස් ත ගොළුමුක අස්සාම බේකනුගේ ඉල්මුක තනවස්කම් මේගෙන මනකි එකන් කුරීම තී කමුදාකම නෝනේ කලේක සුවර්ගයක නොද වේනේ හද්දිහාස් මිහුන් තෙරේ කලේ නොහිමේ නේනේ ඒකත ගන්නෝ ඒ ඉල්මු අනේක ෆුර්ත අමල කුරේ බේෆුලාමස් අමල කුරාව දලීල ගෙනයි මියේති මන්න මේකන් කුරිගොත් කොච්චක හුකුම් ගෙන්නේ හදීස් ගෙන්නාව එක්මච්ච දලීල ගෙන්නගේ දෙන් දෙවන බේෆුලාස් හදීස් ගෙන්නවාව एक हदीस दे हदीस तारुद नवाक एक हगीगे मानागे बयान को दे इन देह को देनी असाबे कोनुगे इल्मो के मतवरिकमा एबेफुलम बात मसलत होगा मुआमला कुरबा फागोय फअलम अन अल हदीस अल अव्वल ला युखालिफ الثاني हम एबेफुल एगे वडागम फि फुरतम हदीस देवन हदीसा फुशु नारक नवार अशारवन मसले को बयान कुरा फनी बुअद السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه ඉන්සානාගේ හෂිගණුක නුවා සිෆයක නුවා කමක මදහ කියුමා මෙදුගා තාරිෆ් කුර්මා මෙදුගා සලෆුන් නුර්සව වර එයි එබෙෆලා ඒ තරි මේ රේගඩ්දිය තරි දෙක වඩාගේ තින් හේ සවාල් කුරේ හදීස් එක හෙන්නොත් මේ ෆුර්තම් රිවායතු හදීස් කුරේ විදාලවන රේග මේනතන වෙටුන් තරි දෙකුන් තරිය දෙක වඩාගේ තින්තෝ විදාලව තිමන් දෙකුණීමේ එහෙම් විදාලව දෙම් විදාලව තිමන් නළුනි නමාදු කුරා කර නූනේ හේලක් රේගණු ගඩියක හේලෑන් වලුම් කමක් මේ බේෆල විදාල වීම ෆාරේක මිහුන්නන් හිවදානේ එබෙෆා නමාදු කරන් ඔළුවි ඒ රේගණු දම්බර හේලෑන් වලින් බොඩ බෙරේ නමාදු කරන් ඔළුවි එම්මිම රේගණු හේලා ඔළුම්කම් විදාල වෆ එගඩි ගහුරි හේලාකම විදාල වෆ එච් දෙක වඩාන්කම් විදාල වෆ දෙන් ඒ අඩුවේ මීහාය තිමන්න නමාදු කරන් හුරීකම විස්නිදානේ ති දෙන් විදාල තිමන්න නමාදු කරන් කුනෝනේ ඔළුනේ එහෙම එහෙන්නෝනියාම එහෙම විදා නොජ්ජියාම විස්තිනි නමාද හේර අවුලුනිකම එහෙම විස්ති දානේති තිමන්නගා ගන්නේ සිෆයි තිමන්න එකඩික නමාද කරන්නේ තිස් තිමන්නෑමද මිස්තකම් තිමන්න හොරේ නමාදකම හීවේ දානේති එකමයි කම්බොඩ වඩා එහෙම විදාලුවේ තිමන්න නමාද කරා කර නුනේ අවුලුනික එහෙම මිතන දෙහ කොදෙනි සලෆුස් සාලිහුන් වරබ්බඩන් හිප්පුලා නුවාකම එක්ක මේ තිමාගෙන සිවේක මිස්තකම් මදහක තාරිෆ් කුරුම් ඒ අස්තු වරබ්බඩ මීහා බොඩා කුරාකම අදි මීහා මේ මිහා හේවමල්තකන් දුරු කුරාකම තාරිෆ් කුරුමකි මිහස්සක මෙහෙම කුරුමතික මෙහෙම තාරිෆ් කුරුමකි වරබ්බඩ මනා කුරේෆාකමෙන් එයි එහෙම අවගමෙන්නනම වානවතික එගඩේ හේදාහ එහෙම බුනේවන මෙහි තංගරාන එවරියාම සීකුරාන අර නමාද එමෙවා කොනදක්කන් නමාදන් හුරිහෙ එහියස් බුනානේ දැන් එගඩේ එගෙන්නු හෙදෙන් හේදා උලෙනි නමාදක්කම් මෙහි කය ගොතක බුනානේ එන නමාද දුගුණ හොදාම් වේ කොංග එන විස්නාදෙන් බෙරන කොංගම තිමන්නේ කි දම්වර නමාද කුරා මිහික්කම් එහෙමයි අස්සාබේ කරුන් විශ්නුම කියනු එහෙන් හි වේදානක මට්ටකාස් විදාවණේ තිවන්න නමාත් කුරා කරනවා නෝලනේ කෙගඩි එහෙම සලෆු සාලිහ එකංකම හිප්පුල අනුවාර මෙන් දෙහකොත් فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى تبامه نفس تبامه මොළනු කුරාෂ් අල්ලාහ් මොළ දෙන තක්වාරමි අල්ලාහ් මොළ දෙන තක්වාරමි හගමන්තරේ මිහාර
kommiyegu semihar mirnuti muri amille emihege molwahaka maakam gwahaka dakkani agum kiyafani qiyamatu alamat kiru ko zamanan as amanat gelligen gos bunane bunevene mistakum bifarukum muamalat kurum dane evves miyek amanar am ada nukura hisaba amana fawzamana gos gelligen dane amanat terim maduen gos bunevene inna bani fulan aminan rajulan aminan mina rashegga ule amanat teriyako maneki maduvegen gos amanat teriya ei emmen danna rashuga honda emiheki emmen danna mihekama gwan mina rashuga ule amanat teriyak mina rashuga ule amanat teriyako e darajen amanat terikan neti danaka fawzamanan as adi bunevene mistakundam neeneki hadaha kodana miheki hadaha buddhiveri miheki hadaha molo miheki mihade buneruga enege hituga imankam gerevi otterege mboros nuwane mihu molokom maakkom matueriko bodu koram agon men daruga emihege imankam takwa ei mi nun agon men tere medu mizanaki mulin ehe mizana ei wes hagetuga miheka mad bune bahen ei e bas bunun je ne mihe gore sifata ka balaf e samanat terik gelligen diumuge alamat fawzamanas in fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa tibam nafsu tibam molo nukurash allah molad donu man kahukan taqwa warik nawaran masalakum bayan kur afani anta minhum ukkash ibn muhsan radhiyallahu ta'ala anhu tedu wadaga vidaloi addiha asmin suwar gonnanakama hisabaka azabaka anula hen hadis kuraven tedu wadaga vidaloi allah rasulai udu allah an yaj'alani minhum timan kadege faana emihunge terem veto dua ko debare meta kuri riwayat ko bayan kuru den hadis kore anta minhum kadege faana wani e hadiyas mihun terena hadis kore e min ebe dehe kodde alam men alamen nubuwa nabikam ga alamat teren alamat ekay faana ei ke suwarge liben mihege wahake negen ada miheke bunak emema e hadiyas mihun teren ekay faana himene ko vidalon en dehe kodde ni ekay faana ki ekay faana nabikam ga alamat ei fahu zamanuga fahun as mahsharuga maidanuga suwarugege hingana kamek wahake ekay faana bayan kodde ban duniye gonna ham hemme ukkash ibn muhsin allah taala anhu avahar vedani sahaben kurimatiga e taqwa ya salahuga matiga kamstiya kot ei misalaka ekayfana ka engiwada nugannawa nama miedu ekayfana rasul ve kerekam ga nuwa nama miedu ekayfana hem vidalwar maadamanege emhe kantawani kinekams ha miyegu duniye gurjam fitnor veda andatto bay befulun ulu islam ve ulfa bay mihun islam ve ulfa fahun gos kafar vegen sulu eka kulum wahiliuma ekayfana awalu kurbima gos kafar vegen mes timanna mihenne ekayfana bawala che timanna men olwolwan leniye kiyaage gosulu murtadwege nasoranga tuga sema duniyega befulaga hunnoniko e befulaga wahushi swargonterin terenne hadis kurum dehe koddeni e befula marwande avharwan demes e befulaga suluk taqwa rikan egotu matiga hunnanak ehn noniya ei engeneka mennon ek e hisabam ferege misalaka rasul ekkam ga nonya eti badalu yema denti mihunne engene mi kihinenge mer me mer ene heri murtaddufe adies e befula vidalu yenege swargonte verik eruhama bagutu engene ei doguverik ennames ekayfanuge nabikam ge tedukan dehe kodde kame duniyege befula ko honnone kon befula ko suwarge ge amalut ahulwaren amalut kuramunda mihi gotuga marwe danake ekayfana allah taala engeve macchen hadis kura biheme ekayfana ki allah taala fonuve nabiyek alwonna megen ekayfana khudu amillekem hadis nukurave faw zamanan as qiyamat dohoga e miha medu kantak kurvene godde nodi gannawa allah subhanahu wa taala ekayfana angwa ilmeg macche gaibo khabar ekayfana e devvani ennuniyake ekayfana kabis engi wode nugannawane ukkash muhsin suwargo wannana kame allah angwa neti ehme de kodene allah ge rasulek agun men adwan kannege mi ekayfana rasul kam ben alamat ka be gotum ghair muslimin dakka be wa misalaka mi kit qur'an allah subhanahu wa taala bawale wallahu ya'simuka minan nas allah taala kalefan rakkatir qur'an e kuriga ekayfana gengulu harisun karik mane farjibar vere ekayfana lan murakka kon hunnone ham mushrikun abade ekayfana hamalade deetere makka miho kaasana kandiyen hifagen hatiyar walagen ekayfana gatulu kolla makka gatuwa kambodogen deetetene ekala hamalata kurmetlan je ekayfana ennames ge kare gekolo karega farwerin baati ba ehun uluvon gos allah taala bawale mi ay wallahu ya'simuka minan nas kalefana allah rakkatir qurbane enge meden hadis kurbe wadano arge allah timan kayfana erakkatir devanakan bawale baf den sahabin fonu wale ema ghair muslimus bunani mi baymen islam for mi ayen adwa timanna ebe enge
Allah ge rasulan nun nama kærege tibi harshfara verin ge kanu fonwan ekefana ibbe wahiyaki ekefana amille hadan dakka wahaken namaka amille harshfara verin ge kanu fonwan ei hanurakka kumre vesekam ekefana khudu qabul kurbi ekefana ibbe wahiyaki Allah ge wahiken abu kurwati hanurakka tiri halatu gas harisuna vidalu dekim ge wadanna washtiman ekefana hima kurbe Allah angwa emisam fonu wale eme ei rasul kan dehe ko de me buddhi verenna visne nuktat misalaka balamayenga me ibe kefan darikolun ibrahim gufan avhare duga iruke thifima ashabe kon tereng kuri zamanuga em bunamun ai eketa hifani kommes rango mati mihegge dariyako maruime me de kefan darikolun avhara wima iruke thifikama emihun jahili zamanu gabu kore faqida ekefana ki rasul ekkam gonwanya ekefan purane medu එහෙන් වෙන්නේ රුකේත හිවිතිමන් කය එපාණු දරිෆුල අවහාරෙම ඔති දිමාය එහෙන්නොත් ඒක හදිස් කරනෝන එයි මීහෙගේ මරක මීහෙගේ දිරුමක හිෆාච්චන රුකේතෙක් එහෙම රසූල් එක්කම ගවීම ඒක එපාණු හගීගේ බයන් කොට රසූල් එක්කම ගනවානම පුරාණ එහෙන් වෙන්නේ රුකේත හිපා එහෙම බුද්ධි වරින් මිකා තන්තනස් නගාගනේ හගීගේ හැම එහෙම විහිවන මස්සලේකම බයන් කුරාෆනි උක්කාෂ බන් මුහ්සන්ගේ මෑක්ක ඒක එපාණු අධ්‍යාස් මින් තරගේ හිමනේනකම බයන් කුරවාෆ एकाविसन मसले को बयान कुराफन इस्तेमाल المعارض लगमाने की नुसीदा को बस बेनम कुरुम हुद्दकम मितांग बयान कुराफ ए उक्काश बिन मुहसन रदियल्लाहु अन्हु तेदु वडाගෙන් තිමන්නවස් එමිහුන් උතරෙන් වායතෝ දුවා කො දෙවාෂේ දෙන්නේ මදිස් කුරේ කලේක් ෆාන එමිහුන් උතරෙන් වාමි දෙංගනක එහෙම් බේෆ්ලොක් තෙදුච්ච තෙදුීම දෙං එක අසු දෙවන බේෆ්ලා තෙදුර ඒ බේෆ්ලාගේ නෙක් මේ බේෆ්ලාගේ හොරි දරජාගේ සිෆතක් mane kebefula kommen surgen honala kenon ennes ukkash bin muhsan fada sibul dakin ebefula ge nek ennes ekefan hadisi nukurba kalefana kan ulibene ehin gota ge dibenen kor hadis korbi ekam ga ukkash kalefana kuriyara gossi sadaqa ka biha ukkash nen hadis kor ehem ekefana beren kor uslub ekolon e sahabe ge hippla sahaba kondogolen noy kuriyara gossi hisabu nimuni den anekkolon ituru miha teduwe ewahaka silsila ko mihun takrar ko suwal ko fana kamattaka edore sekefan bandu kore ei den miha kan nukare nekka teduwe aha kare man kaifan kurin den gurmi ahingech ehen aham farafiya engene be fonna timanna men ehun tere nuati em ekefan been fonna noy kommen e baba itora gendo ei bay be fonna me suwal ta bay far ginen kurbi me kefan jawab devum gos e be fonna suwal nukurbi name hiwa war ekefan bay jawab devwa misalaka me bay beflonga suwal kurabi ni timanna bappa konta koe timan bappe ki kha ko iye bappa nege hadis kore kale bappe ki mine mihege bappe konta suke narakage ne me gos kiyaden feti masabe kono rom fet i suwal ekefan suwal kura araka jawab annero kambodu anje jawab ta mennen ehme ekefan beenum flo noy e silsila ko e kuriye gendaka embe maarid beenum kor manusida ko ekefan ete bandu kuraf kayefan apar ukkash ekam kuriyara gossi kayefan ge itere ma mi hennun ehennun adis kor ehma aha miha ge hippolobes sitaves asar nokura gota ekefan edor bandu kuraf eme dehe ko degota echi beenun kuravidanik egot echi beenun kurmaki huddakam bawisana masale kam fo masale kam bayan kurafani husnu khulqihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaqu ge mam maturik ekefan akhlaq mam maturikam me hadisun dehe ko de ekefan beenun kurabba for riti uslub taka hemi dawat dinumuga beenun kurab for hikmeteri gottaka mehuriya kam ekefan ge akhlaq ge mam maturik sifata uterega himene kame ebe salaga mihun me ummeedu kandala mihun has kurwa ekhala jawab take nun ekhala gotaka nun ekefan muamala kurafani asabe kunna ke riti ko he ko ekefan huriya alate gawe sahabinna muamala kurafan isa ummi babu wani muallif rahimahullah nimma den fashonge baba ki timana baba ibab al khawf min ash-shirk shirkun miha rakkatere shirkun birwati umge wahaka nangen bab e bab irad kure den agun en duhegga wahada kar miha sab agun mire fila wa nimalan hada wa subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh